get a pop when the beat goes. I ćao drugari, ja sam GamerKS. U ovom tutorialu ću pokazati kako snimite bez pusta YouTube na najlakši mogući način. Mada neko zna za ovo, neko ne zna. Idete na Google Chrome, naravno na YouTube. Ajde bre, šta se pred. Evo, bilo šta, evo još na primjer ovo. I ovdje na link adrese brišite E, B i U. Samo da ostane JOT. To je samo to napiše. Evo napiše. Kliknete Enter. To je pritisnite Enter. I izbacit će vam ova stranica. Na ovoj stranici ima u MP3 i MP4 video. A ovo je koliko da bude jaka. Ja je uvijek držim 120. Ovdje možete da promijenite ime pesme i kliknite samo Record MP3. I automatski ćete skinuti u narednih 5-6 sekundi. Brzo se skida. Meni se upravo skinulo. To je skida se. I samo nasad. I skinulo se. Eto. Počela je 8 sekundi. Ok. Idemo mi tu ta pesma. Naravno mi tu što ja pričam. Daj, evo ga. I to je pesma. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Ostavite like, komentar, šerujte i subscribe se na kanal. Pozdrav!